على إخلاصك مخلصين له الدين جيرا إخلاص بكن يعني تش عمل وكر تش كار كر تش ياردمي كر تش خير كر الدنيا أو تش عبادة وكر سبي خاطري خدي تعالى تني بكن وأجر وسبي قلان كر سبي ملت بعفرم سبي ملت بما شاء الله فلان كاس خيران دكي فلان كاس وليد كي فلان كاس نميد كي فلان كاس رجيد كي فلان كاس خيران برد كي او پر جامعه ليد كي وتسبي ملت بكي خذ تعالى اشتقبناك خذ تعالى في آية بيجي فادعوهم مخلصين له الدين اي وتش عبادتك وتش ياردمي كر تش عمل كر برسبي خاطري خذ تعالى نسبي قلام به نسبي يقول كسك مدحته بكي نكسك معنا بيبي عفرم والله فلان كاس خيران دكي رنديان بردكي ياردما فقيران دكي ياردما محتاجان دكي جاميان ليدكي وهاجر ددلي تدا سبي خاطري ملت هبو خدك تعالى اشتقبوا لك ذي قصتك بداريك دبيل قندك الباجارتي يكي روكي اسكت جاميا كليكم كاسك تشتكي ماكني براب جاميجي بالنادي مبه جاميجي از نبي جاميجي بالنادي خياز مشكبه اسكي تاني ليكم تاني بري خواجيتيكم براب ملت كاسك تشتكي ناكيكي دبي او روكي راكات جامي هندك ما بقى دي دبي روكي راكات خوني خدادي دنيرن ملائكنا الجوردة تينا نبي وي سر جامي كني كوز مشتكنا نبي جنكا كياز مشتكنا شنو خو حسيا وفا خوا شفانا وخونا بوش بردا الرياض ديان تيزا راكت تيزا ورقادي دنير الملائكة جوردة داد كامنا نبي كوز مشتكنا نبي جنكا شنو وياز مشتكنا سبحان الله او نيفات بالي ويدا ما سبب خو حسيا حرسي خرقوت ملتي خرقو او خزمكاري خرقوت وهذا بيجن كيف بقرب دنيا بيج مرا واجن كيف ونن وشو او جنكا آنين جنك تشكري حتى ملائكة كمان نبي جامي بسبب خاطري تتكنا نبي جامي سر نبي تياز مشتكنا ولا تشتكناك شاب قو بيركاتك منها كافرك هواو مگو یا ربی طاقت هم و 5 قاطارم بینی ویسان بیجی و 10 قاطارم آوا کافری میجی برای جامعه کافی یا رب برای واجه خیره مبه سبی خاطری ورگا بو والله ایتا اخلاص و سبی خاطری خاده بو ایم سبی خاطری ملت بو ایتا جی من راست را ایتا جی من دورغ ترا چتش به برا هندک به برا سبی خاطری خود تعالى به اما چو قاضي پر بگو سبی خاطری ملت به خود تعالى اشتقبوا لك مخلصين له الدين اخلاص عملات تذهب خود تعالى واشتقبوا لك اخلاص عملات تذهب خود تعالى واشتقبوا لك الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال لي مسلمانا خذ تعالى دبر آياتنا قال إخلاصك مخلصين له الدين جيرا إخلاص بكن يعني تش عمل وكر تش كار كر تش ياردمي كر تش خير كر الدنيا أو تش عبادة وكر سبي خاطري خذ تعالى تني بكن وأجر وسبي قلان كر سبي ملت بعفرم سبي ملت بما شاء الله فلان كاس خيران دكي فلان كاس وليد كي فلان كاس نميد كي فلان كاس رجيد كي فلان كاس خيران برد كي او پر جامعه ليد كي وتسبي ملت بكي خذ تعالى اشتقبناك خذ تعالى في آية بيجي فادعوهم مخلصين له الدين اي وتش عبادتك وتش ياردمي كر تش عمل كر برسبي خاطري خذ تعالى به نسبي قلام به نسبي يقول كسك مدحته بكي نكسك معنا بيبي عفرم والله فلان كاس خيران دكي رنديان بردكي ياردما فقيران دكي ياردما محتاجان دكي
جامیان لید که گو اگر دلی تدا سبی خاطری ملت هبو خود تعالش تقبل ناکه اوه قصته گداری که دبیر گندکی الباجارتی یکی رو که گو اسکه جامعه که لیکم کسک تشتکی مکنی که براب جامعه جی بنیوی مبه جامعه جی از نوی جامعه جی بنیوی خیاز میشکبه اسکه تنه لیکم تنه پری خواهی تیکم براب ملت کسک تشتکی نکی دبی او رو که راکت جامعه هندک ما بقده دبی رو که راکت خونی خدا دی دنیرن ملائکه جور دادتینه نبی وی سر جامعه کنی پوز میشتکنه نبی جنکه که یاز میشتکنه شونه خواه حسیا و خوا شوانه و خونه بوش برده ریاد دیان تیزا راکت تیزا ورگادی دنیرن ملائکه جور داد کنه نبی پوز میشتکنه نبی جنکه که شونه و یاز میشتکنه سبحان الله او نفط بالي ويدا ما سبب خواه حسيا حرسي خرقوت ملتي خرقو او خزمكاري خرقوت قو هذا بيشن كيف بقر الدنيا بيش مرا واجن كيف ونن قو تشو او جنكا آنين قو جنك تا چكري قو حتى ملائكة داد كنا نبي جامي بسبب خاطري تاد كنا نبي جامي سر نبي تياز مشتكنا قولا تشتكناك چه قو بيركاتكي من حب كافرك هواو مگو یا ربی طاقت هم و 5 کاتانم بینی ویسان بیجی و 10 کاتانم آوا کافری میجی براد جامعه کافی یا رب برا واج خیرا مبه سبی خاطری ورگا گو والله ایتا اخلاص و سبی خاطری خدا بو ایم سبی خاطری ملت بو ایتا جی من راست را ایتا جی من دورغ ترا چتش به برا هندک به برا سبی خاطری خدا تعالی به اما چو قاسي پر بگو سبی خاطری ملت به خدا تعالی تقبل ناکه مخلصین له الدین اخلاص عملات تذهبه خدا تعالی وش تقبل بكي اخلاص عملات تذهبه خدا تعالی وش تقبل بكي الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال مسلمانا خدا تعالى دبر آياتنا قال إخلاصك مخلصين له الدين جيرا إخلاص بكن يعني چه عمل وكر چه کار کر چه یاردمی کر چه خیر کرد دنیای او چه عبادت وكر سبي خاطري خدا تعالى تنه بكن و اگر و سبي قلان کر سبي ملت بي عفرم سبي ملت بي ما شاء الله فلان كس خيران دكي فلان كس وليد كي فلان كس نميد كي فلان كس رجيد كي فلان كس خيران پر دكي او پر جامعان ليد كي وتسبي ملت بكي خدا تعالى تقبلناك خدا تعالى في آية بيجي فادعوهم مخلصين له الدين اي وچه عبادت كر وچه ياردمي كر چه عمل کرد برا سبی خاطری خدا تعالی به نه سبی قلام به نه سبی کو کسک مدحتا بکه نه کسک معنا بی عفرم والله فلان کس خیران دکه رندیان پر دکه یاردم فقیران دکه یاردم محتاجان دکه جامیان لید که گو اگر دلی تدا سبی خاطری ملت هبو خدا تعالیش تقبل ناکه اوه قصته گداری کرد دبیر گندکی الباجارتی یکی رو که گو اسکه جامعه که لیکم کسک تشتکی مکنی که براب جامعه جی بنیوی مبه جامعه جی از نوی جامعه جی بنیوی خیاز میشکبه اسکه تنه لیکم تنه پری خواهی تیکم براب ملت کسک تشتکی نکی دبی او رو که راکت جامعه هندک ما بقده دبیر رو که راکت خونی خدا دی دنیرن ملائکه جور دادتینه نبی وی سر جامعه کنی پوز میشتکنه نبی جنکه که یاز میشتکنه شونه خواه حسیا و خوا شوانه و خونه بوش برده ریاد دیان تیزا راکت تیزا ورگادی دنیرن ملائکه جور داد کنه نبی پوز میشتکنه نبی جنکه که شونه و یاز میشتکنه سبحان الله
او نيفض بالي ودا ما سبب خو حسيا حرس يخرجوا ملت يخرجوا او خزمكار يخرجوا وهذا الفيجن كيف بقى الدنيا بيش مرة واجن كيف ونن وشو او جنكا آنين جنك تشكري وحتى ملائكة كمان نبي جامي بسبب خاطري تتكنا نبي جامي سر نبي تياز مشتكنا قالت تشتكناك شاب قل بيركاتك من حب كافرك هباو مگو یا ربی طاقت من و پیچ کاتانم بینی گوی سام بیجی و ده کاتانم آوا کافری میجی برات جامعه کمی یا رب برا واج خیرا مبه سبی خاطری ورگا گو والله ایتا اخلاص و سبی خاطری خدا بو ایم سبی خاطری ملت بو ایتا جی من راست را ایتا جی من دورغ ترا چتش به برا هندک به برا سبی خاطری خدا تعالی به اما چو قاسی پر بگو سبی خاطری ملت به خدا تعالی اشتقبول ناکه مخلصین له الدین اخلاص عملات ذهبه خدا تعالی واشتقبول بکه اخلاص عملات ذهبه خدا تعالی واشتقبول بکه الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال مسلمانا خدا تعالى دبر آياتنا قال إخلاصك مخلصين له الدين جيرا إخلاص بكن يعني تش عمل وكر تش كار كر تش ياردمي كر تش خير كر الدنيا أو تش عبادة وكر سبي خاطري خدا تعالى تني بكن وأجر وسبي قلان كر سبي ملت بعفرم سبي ملت بما شاء الله فلان كاس خيران دكي فلان كاس وليد كي فلان كاس نميد كي فلان كاس رجيد كي فلان كاس خيران برد كي او پر جامعه ليد كي قلت سبي ملت بكي خذ تعالى اشتقبوا بناكي خذ تعالى عند في آية بيجي فادعوهم مخلصين له الدين اي وش عبادتك وش ياردمي كر چه عمل کرد برا سبی خاطری خدا تعالی به نه سبی قلام به نه سبی کو کسک مدحتا بکه نه کسک معنا بی عفرم والله فلان کس خیران دکه رندیان پر دکه یاردم فقیران دکه یاردم محتاجان دکه جامیان لید که گو هاگر دلی تدا سبی خاطری ملت هبو خدا تعالی اشتقبول ناکه اوه قصته گداری کرد دبیل گندکی الباجارکی یکی رو که گو اسکت جامعه که لیکم کسک تشتکی مکنی که براب جامعه جی بنیوی مبه جامعه جی از نوی جامعه جی بنیوی خواهی از مشکبه اسکت تنه لیکم تنه پری خواهی تیکم براب ملت کسک تشتکی نکی دبی او رو که راکت جامعه هندک ما بقده دبی رو که راکت خونی خدا دی دنیرن ملائكنا الجور داتينا نبي وي سر جامي كري بوز مشتكنا نبي جنكا كياز مشتكنا شنو خو حسيا وفا خوا شروانا وخونا بوش بردا الرياض الديان تيزا راكت تيزا ورقادي دنير الملائكة جور دات كنا نبي بوز مشتكنا نبي جنكا شنو وياز مشتكنا سبحان الله او نيفض بالي ودا ما سبب خو حسيا حرس يخرجوا ملت يخرجوا او خزمكار يخرجوا وهذا الفيجن كيف بقى الدنيا بيش مرة واجن كيف ونن وشو او جنكا آنين جنك تشكري وحتى ملائكة كمان نبي جامي بسبب خاطري تتكنا نبي جامي سر نبي تياز مشتكنا قالت تشتكناك شاب قل بيركاتك من حب كافرك هباو مگو یا ربی طاقت من و پیچ کاتانم بینی گوی سام بیجی و ده کاتانم آوا کافری میجی برات جامعه کمی یا رب برا واج خیرا مبه سبی خاطری ورگا گو والله ایتا اخلاص و سبی خاطری خدا بو ایم سبی خاطری ملت بو ایتا جی من راست را ایتا جی من دورغ ترا چتش به برا هندک به برا سبی خاطری خدا تعالی به اما چو قاسی پر بگو سبی خاطری ملت به خدا تعالی اشتقبول ناکه مخلصین له الدین اخلاص عملات ذهبه خدا تعالی واشتقبول بکه
خلاص عملات هذا خذ تعالى واشتقبل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال لي مسلمانا خذ تعالى دبر آياتنا قال إخلاصك مخلصين له الدين. جيرا إخلاص بكن يعني تش عمل وكر تش كار كر تش ياردمي كر تش خير كر الدنيا أو تش عبادة وكر سبي خاطري خذ تعالى تني بكر وأجر وسبي قلان كر سبي ملت بعفرم سبي ملت بما شاء الله فلان كاس خيران دكي فلان كاس وليد كي فلان كاس نميد كي فلان كاس رجيد كي فلان كاس خيران برد كي أو بر جامعة ليد كي وتسبي ملت بكي خذ تعالى اشتقبوا بناكي خذ تعالى عند في آية بيجي فادعوهم مخلصين له الدين. أي وش عبادتك وش ياردمي كر وش عمل كر برسبي خاطري خذ تعالى به نسبي قلان به نسبي كسك مدحته بكي نكسك معنا بيبي عفرم والله فلان كاس خيران دكي رنديان بردكي ياردم فقيران دكي ياردم محتاجان دكي جامعان ليدكي وهاجر ددلي تدا سبي خاطري ملت هبو خذ تعالى اشتقبوا لكي. ذي قصتك بداريك دبيل قندك الباجاركي يكي روكي واسكت جامعة كليكم كاسك تشتكي ماكني براب جاميجي بالنادي مبي جاميجي از نبي جاميجي بنادي خياز مشكبه اسكت تاني ليكم تاني بري خاجيتيكم براب ملت كاسك تشتكي ناكيكي دبي او روكي راكات جامي هندك ما بقى دي دبي روكي راكات خوني خدا دي دنيرن ملائكنا الجور داتينا نبي وي سر جامي كدي بوز مشتكنا نبي جنكا كياز مشتكنا شنيه خو حسيا وفا خوا شبانا وخونا بوش بردا الرياض ديان تيزا راكات تيزا ورقادي دنير الملائكة جوردا داد كنا نبي بوز مشتكنا نبي جنكا شني وياز مشتكنا. سبحان الله. او نيفات بالي ودا ما سبب خو حسيا حرس يخرجوا ملتي خرجوا او خزمكاري خرجوا وهذا بيجن كيف بقى الدنيا بيج مرة واجن كيف ونن وشو او جنكا آنين وجنك تشكري وحتى ملائكة كان نبي جامي بسبب خاطري تذكنا نبي جامي سر نبي تياز مشتكنا ولا تشتكناك شاب قل بيركاتك منها كافرك هبواو مگو یا ربی طاقتم و پنج کاتانم بینی ویسان بیجی و 10 کاتانم آوا کافری میجی برای جامعه کمی یا رب برای واجه خیرا مبه سبی خاطری ورگا بو والله ایتا اخلاص بو سبی خاطری خدا بو ایم سبی خاطری ملت بو ایتا جی من راست را ایتا جی من دورغ ترا چتش به برا هندک به برا سبي خاطري خدا تعالى به اما چه قاضي پر به سبي خاطري ملت به خدا تعالى اشتقبوا لك مخلصين له الدين اخلاص عملات هذا خدا تعالى واشتقبوا لك اخلاص عملات هذا خدا تعالى واشتقبوا لك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال لي مسلمانا خذ تعالى دبر آياتنا قال إخلاصك مخلصين له الدين. جيرا إخلاص بكن يعني تش عمل وكر تش كار كر تش ياردمي كر تش خير كر الدنيا أو تش عبادة وكر سبي خاطري خذ تعالى تني بكر وأجر وسبي قلان كر سبي ملت بعفرم سبي ملت بما شاء الله فلان كاس خيران دكي فلان كاس وليد كي فلان كاس نميد كي فلان كاس رجيد كي فلان كاس خيران برد كي او بر جامعة ليد كي وتسبي ملت بكي خذ تعالى اشتقبوا بناكي خذ تعالى عند في آية بيجي فادعوهم مخلصين له الدين. أي وش عبادتك
و چی یاردمی کرد چه عمل کرد برا سبی خاطری خود تعالی به نه سبی قلام به نه سبی کو کسک مدحتا بکه نه کسک معنا بی عفرم والله فلان کس خیران دکه رندیان پر دکه یاردم فقیران دکه یاردم محتاجان دکه جامیان لید که و اگر دلی تدا سبی خاطری ملت هبو خود تعالیش تقبل ناکه اوه قصته گداری که دبیر گنده کی الباجار رکی یکی رو که گو اسکه جامعه که لیکم کسک تشتکی مکنی که برام جامعه جی بنیوی مبه جامعه جی از نوی جامعه جی بنیوی خواهی از میشکبه اسکه تنه لیکم تنه پری خواهی تیکم برام ملت کسک تشتکی نکی دبی او رو که راکت جامعه هندک ما بقده دبی رو که راکت خونی خدا دی دنیرن ملائکن جور داتینه نبیوی سر جامعه کلی پوز میشتکنه نبی جنکه که یاز میشتکنه شونه خواه حسیا و خوا شوانه و خونه بوش برده ریاد دیان تیزا راکت تیزا ورگادی دنیرن ملائکه جور داد کنه نبی پوز میشتکنه نبی جنکه که شونه و یاز میشتکنه سبحان الله او نيفات بالي ويدا ما سبب حسيا حرس يخرجوا ملت يخرجوا او خزمكار يخرجوا وهذا بيجن كيف بقى الدنيا بيج مرة واجن كيف ونن وشو او جنكا انين جنك تشكري وحتى ملائكة كان نبي جامع بسبب خاطري تذكنا نبي جامع سر نبي تياز مشتكنا قالت تشتكناك شاب قل بيركاتك منها كافرك هواو مگو یا ربی طاقتم و 5 کارتانم بیدی گوی سام بیجی و 10 کارتانم آوا کافری میجی برای جامعه کافی یا رب برای واج خیرا مبه سبی خاطری ورگا بو والله ایتا اخلاص بو سبی خاطری خدا بو ایم سبی خاطری ملت بو ایتا جی من راست ترا ایتا جی من دورغ ترا چتش به برا هندک به برا سبی خاطری خود تعالی به اما چه قاضی پر بگو سبی خاطری ملت به خود تعالیش تقبل ناکه مخلصین له الدین اخلاص تعاملات تذهبه خود تعالی وش تقبل بکه اخلاص تعاملات تذهبه خود تعالی وش تقبل بکه الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال مسلمانا خد تعالى دبر آياتنا قال إخلاصك مخلصين له الدين جيرا إخلاص بكن يعني چه عمل وكر چه كار كر چه ياردمي كر چه خير كر الدنيا أو چه عبادت وكر سبي خاطري خد تعالى تني بكن وأجر وسبي قلان كر سبي ملت بعفرم سبي ملت بما شاء الله فلان كاس خيران دكي فلان كاس وليد كي فلان كاس نميد كي فلان كاس روجيد كي فلان كاس خيران برد كي او پر جامعان ليد كي وتسبي ملت بكي خذ تعالى اشتقبوا بناكي خذ تعالى عند في آية بيجي فادعوهم مخلصين له الدين اي وچه عبادت كر وچه ياردمي كر چه عمل کرد برا سبی خاطری خود تعالی به نه سبی قلام به نه سبی کو کسک مدحتا بکه نه کسک معنا بی عفرم والله فلان کس خیران دکه رندیان پر دکه یاردم فقیران دکه یاردم محتاجان دکه جامیان لید که و اگر دلی تدا سبی خاطری ملت هبو خود تعالیش تقبل ناکه اوه قصته گداری که دبیر گنده کی الباجار رکی یکی رو که گو اسکه جامعه که لیکم کسک تشتکی مکنی که برام جامعه جی بنیوی مبه جامعه جی از نوی جامعه جی بنیوی خواهی از میشکبه اسکه تنه لیکم تنه پری خواهی تیکم برام ملت کسک تشتکی نکی دبی او رو که راکت جامعه هندک ما بقده دبیر رو که راکت خونی خدا دی دنیرن ملائکن جور داتینه نبیوی سر جامعه کلی پوز میشتکنه نبی جنکه که یاز میشتکنه شونه
خواه حسیا و خوا شوانه و خونه بوش برده ریاد دیان تیزا راکت تیزا ورگادی دنیر ملائکه جوردا داد کنه نبی پوز مشتکنه نبی جنکه که شنی ویاز مشتکنه سبحان الله او نيفات بالي ويدا ما سبب خوا حسيا حرس يخرجوا ملتي يخرجوا او خزمكار يخرجوا وهذا بيجن كيف بقر الدنيا بيج مرة واجن كيف ونن وشو او جنكا آنين جنك تشكري حتى ملائكة كان نبي جامي بسبب خاطري تذكره نبي جامي سر نبي تياز مشتكنا قالت تشتكنك شاب قل بيركاتك منها كافرك هواو مگو یا ربی طاقتم و پنج کاتانا بینی و ایسان بیجی و 10 کاتانا آفا کافری میجی براد جامعه کافی یا رب برا فاج خیرا مبه سبی خاطری ورگا بو والله ایتا اخلاص و سبی خاطری خاده بو ایم سبی خاطری ملت بو ایتا جی من راست را ایتا جی من دورغ ترا چتش ببرا هندک به برا سبی خاطری خود تعالی به اما چه قاضی پر بگو سبی خاطری ملت به خود تعالیش تقبل ناکه مخلصین له الدین اخلاص عملات تذهبه خود تعالی وش تقبل بکه اخلاص عملات تذهبه خود تعالی وش تقبل بکه الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال لي مسلمانا خذ تعالى دبر آياتنا قال إخلاصك مخلصين له الدين جيرا إخلاص بكن يعني چه عمل وكر چه كار كر چه ياردمي كر چه خير كر الدنيا أو چه عبادت وكر سبي خاطري خذ تعالى تني بكن وأجر وسبي قلان كر سبي ملت بعفرم سبي ملت بما شاء الله فلان كاس خيران دكي فلان كاس وليد كي فلان كاس نميد كي فلان كاس رجيد كي فلان كاس خيران برد كي او پر جامعان ليد كي وتسبي ملت بكي خذ تعالى اشتقبناك خذ تعالى عند في آيات بيجي فادعوهم مخلصين له الدين اي وچه عبادت كر وچه ياردمي كر چه عمل کر برا سبی خاطری خود تعالی به نه سبی قلام به نه سبی کو کسک مدحتا بکه نه کسک معنا بی عفرم والله فلان کس خیران دکه رندیان پر دکه یاردم فقیران دکه یاردم محتاجان دکه جامیان لید که و هاگر دلی تدا سبی خاطری ملت هبو خود تعالی اشتقبل لاکه اوه قصته گداری که دبیر گندکی الباجارکی یکی رو که گو اسکه جامعه که لیکم کسک تشتکی مکنی که براب جامعه به نیوی مبه جامعه از نیوی جامعه به نیوی خیاز میشکبه اسکه تنه لیکم تنه پری خواهی تیکم براب ملت کسک تشتکی نکی دبی او رو که راکت جامعه هندک ما بقده دبی رو که راکت خونی خدا دی دنیرن ملائكنا جوردا تينا نبي وي سر جامي كني بوز مشتكنا نبي جنكا كياز مشتكنا شنو خوا حسيا وفا خوا شفانا وخونا بوش بردا الرياض ديان تيزا راكت تيزا ورقادي دنير الملائكة جوردا داد كنا نبي بوز مشتكنا نبي جنكا شنو وياز مشتكنا سبحان الله او نيفات بالي ويدا ما سبب خوا حسيا حرس يخرجوا ملتي يخرجوا او خزمكار يخرجوا وهذا بيجن كيف بقر الدنيا بيج مرة واجن كيف ونن وشو او جنكا آنين جنك تشكري حتى ملائكة كان نبي جامي بسبب خاطري تذكره نبي جامي سر نبي تياز مشتكنا قالت تشتكنك شاب قل بيركاتك منها كافرك هواو مگو یا ربی طاقتم و 5 کاتانا بینی و ایسان بیجی و 10 کاتانا آفا کافری میجی براد جامعه کافی یا رب برا فاج خیرا مبه سبی خاطری ورگا بو والله ایتا اخلاص و سبی خاطری خاده بو ایم سبی خاطری ملت بو ایتا جی من راست را
ایتا جیم دورغ ترع چتش به برا هندک به برا سبی خاطری خود تعالی به اما چو قاضی پر بگو سبی خاطری ملت به خود تعالیش تقبل ناکه مخلصین له الدین اخلاص عملات تذهبه خود تعالی وش تقبل بکه اخلاص عملات تذهبه خود تعالی وش تقبل